Yesu ashimwe. Umucuranzi wacu naze tukomeze tkorane n'ubundi yagumye kuza no mu mibyizi, nanone tugume tubane kugira ngo bidufashe. Nushaka gukora kuri narina bwiye abantu twari hano uwo munsi ko nibishoboka tuzaririmba indirimbo, ubwo tugiye kuyiririmba. Abayizi bamfashe ni indirimbo za kera kandi ntabwo ari yo mu gitabo, banza ari za zindi bagaza bavuga ngo nizo kwikaratasi. Nimba iyi ngiyi atari yo kwikaratasi simbizi, ariko nyine yo kwikaratasi niko bagaza bavuga. Yesaramagarati nindunkorera none isarura rirageze nindure busarure. Umva ukwaguhamagara kandi azagororera, umusubiza wese ati ndi hano mwami ntuma. Abantu bari mu kaga Yesu aragutabaza, ntukagire ubwo uvuga uti ntacyo nakora rwose. Wishimire gukoreshwa, hitamwo umurimo we, maze usubize bwangu uti ndi hano mwami ntuma. Wabura kuba umurinzi w'inkike z'i Siyoni, wafashisha amasengesho ugatura amaturo, ukayobora n'abandi mu nzira ija mu ijuru, nk'uko Aroni yakomeje amaboko ya Mose. Nutabasha kuja kure ngo wambuke n'inyanja, nino harabapagani wagarurira Yesu. Nutabasha gushemuka ngo wigishe nka Paulo, wakogeza iby'urukundo umukiza wabambwe. Amen. Hagira udusomera igitero cyatemeye amasengesho yacu, byakozwe n'intumwa. Icyo gice nagisome byakozwe n'intumwa ibice 6 umurongo wa 4. Havuze ngo ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Ni iryo jambo niryo ryatoranijwe muri Bibiliya yose ngo ari ryo rizatuyobora muri aya masengesho, ari ryo tuzagenderaho muri aya masengesho y'iminsi 21. Rero nibyo tumaze igihe tuvugaho, nubwo ngewe ntari bwongere gusoma hariya, ariko mwarangije kumva icerekezo abatarabaye muri iyi minsi iki cyumweru turangije, nayo magambo niwo no mutwe w'amagambo turi kuganira muri iyi minsi. Rero ni ibintu nabona ko biri mu murongo cyane. Hari igihamya kimwe nabonye muri iki gitondo, nenda kuza nako nari ntaranitegura n'inkiryamye, gusa nyine ntabwo nari nsinzire kuko nari kuri telefone. Hari umuvandimwe twavuganye utari muri kino gihugu, noneho tuganiriye yambaje ngo nimba utaraje gusenga tuvugane. Ntabwo ndagenda, turavugana. Arambwira ngo abanza gusa n'uteye urwenya, arambwira ngo arenda nawe gufungura itorero iyo ngiyo ari mu mahanga. Ndamubaza ese urenda kurifungurira iki? Niki wenda gukora n'iryo torero urashaka mwiki? Ati buriya ndashaka amafaranga.
ndashaka gufungura itorero rero birimo kwinjiza ndashaka gufungura amafaranga itorero atariko rero mfite ikibazo ninkora gutyo nzahora nicira urubanza kuko iryo torero yakoresha amaterema ngo itorero rya none ngo iryo torero ati nzarifungura kandi nshobora kubona amafaranga atari ku mutima uzahora undya kuko nzaba nakoze ibintu nyine bitajanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. None wafunguye itorero risanzwe se irisanzwe ry'ukuri ugakoresha ukuri ati sasa ikibazo naho kiri ati gufungura itorero rya none ati nzaje mbanza nkoresha ikizamini kigenda gute ati nzaje umuntu uzaza mu itorero ryanje ikintu cya mbere nzaza mubaza asoma ijambo ry'Imana mubaze ngo se ibyo urabyumva urabyemera kandi urabyumva uranabyemera ati ndabyemera nimara musezerera ati mubwire ngo sinzongere kukubona bitese ati genda ibyo uzi kandi wemera ubibwira abandi yo hanze ntabwo ngushaka hano nta mafaranga yawe nshaka genda murumva filozofi yuko yabigenzaga ati rero niryo toro nshaka gufungura bazaza bakoresha ikizamini ko bemera Bibiliya ko bayikunda ko bayemera nimara mbasezere sinshaka kuzongera kubabona none ndamubwira rero urumva ko byenda guhura n'ibyacu Bibiliya yatubwiye ngo ariko twebwe tuzakomeza gusenga no kubwiriza alors kambabaze benda ko twenda gusoza umwaka abatuye masengesho muri kumva ko ibintu byose biri kugana ku mwaka urangira Patrick avuye hano avuze ko umwaka ugenda kurangira John watiwe mu gatondo ubwo mukoze evaluation y'ibiterane tumaze gukora mukoze isuzuma n'ibyo tumaze kugeraho nibihe wa present ibihe apana ibintu biri muri plani yo kuvuga ngo tuzagura iki tuzubaka iki tuzakora igiterane muri izo ni plani za administration ndavuga mu rwego rwo gusenga rwo guterana rwo kuba imbere y'Imana rwo kumva ijambo ry'Imana rwo kubwiriza rwo kujana ubutumwa nk'itorero rya kera atari rya none nko kuzana abantu kuri Yesu Kristo ugize ngo wicara ukore bila y'umwaka ugeze ku percentage zingahe ko twenda gusoza umwaka iryo suzuma mwarikora gute wells twakoreye dukoze isuzuma twosanga tugeze kuki dufite itorero rya kera cyangwa dufite rya none ariko twebweho ni ikintu abantu bari kwiyemeza imbere y'Imana n'imbere y'abantu bakavuga ngo ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kuvuga no kubwiriza ijambo ry'Imana siko wasomye mwari iteme ni yabande iriya teme dusomye hariya ni yabande kino gishe iriya teme ni yabande bandi guzango yacu nka welzi iriya teme mwarimu yasomye ni yande iriya teme irakureba ni ya welzi nawe uri mu welzi kiriya gice basomye kirakureba naho gusa naho niho ruzingiye mugani wa bikiki naho niho byose biri niba wemezanya ko iriya teme ari yawe mu welzi hari ibyo wokora uyishingiyeho kandi ukabona n'umusaruro wabyo ariko nuyita iyitorero rya wells yaba pasteri yaba kanaka yabandi nyine urayumvira hano nkuko usanzwe wumva nandi magambo birangirira aho ngaho ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kumvira no kubwiriza ijambo ry'Imana ibyo ni ibintu abantu biyemeje mu nzu y'Imana hanyuma muzabikora gute muzabikora ryari muzabikorera he muzagera kuki arambwira ati uwo muvandimwe yenda gusoza arambwira ati ngo biragoye ngo
kuyobora umuntu wayobeye mu nzira ngo kurusha kuyobora umuntu wasanze mu ishyamba yataye inzira. Biragoye kuyobora umuntu wayobeye mu nzira. Afite yarimo ajya kwa Mushimire, afashe inzira ageze hariya kwa Bajedeo, ariko nyine arapoteye aho ngaho, ariko ari kuja kwa Mushimire. Wese umuhande kwa Mushimire, uriya biragoye kumuyobora kurusha uwo wasanga yagiye mu ibi bishimbo na bira bigori hariya hirya, yatakaye aho ngaho muri ya shamba, ari kuvuga nzi kwa Mushimire ni hehe, akaja kwa Mudenge, wamuyobora wamuzana. Ariko umuntu wayobeye hano kwa Jedeo ari kuja kwa Mushimire, utekereza ukuntu uyu muntu bitebyiwe. Ushobora no kumutinya cyangwa ukagira ikibazo, uyu muntu sinzi. Ntuwabona kwa Mushimire singaho imbere yawe. None umunyetorero we uri muri uru rugendo, wafashe inzira, wafashe ikirere, umukristo wafashe ikirere, waba ukimuyoboye ute? Deja yafashe ikirere, yafashe inzira, yarahagurutse, yaragiye. Twamubwiriza iki aho? Bwana Yesu atutembelee sana. Haleluya. Baheze mikoro baririmbye tukume tukorane. Imana ni nziza cyane. Haleluya. Imana ni nziza cyane. Izitubona muri ibyo byose, ikatubona dukubita hepfo y'inzira no haruguru y'inzira, ikatubona umwaka ugashira, igihaye gushorera pole pole, undi ukaza ugashira, ihaye gushorera pole pole, ihaye gushorera. Imana ni nziza. Amen. Imana ntiyo gusanga aho wananiriwe mu nzira ngo nayigusige, hakwakunda abatambyi bagize basanze wa muntu bakubiswa n'abambuzi. Yesu ntazadusiga, yitwa Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Mukunda Imana cyane. Imana igitangaza. Kadusome ijambo ry'Imana, kandi dusome Zaburi, nako Bibiliya, ijambo ry'Imana. Niba ariyo nari ndimo nsoma hariya, zatumye mpita ndeka iyindi. Ijambo ry'Imana, ufite Bibiliya ijambo ry'Imana adusomere igitabo, urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto, igice cya 2. Nasema asante kwa Mungu Baba, nasema asante kwa Mungu wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na Amina. Nasema asante kwa Mungu wangu, nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Niwadusomera icyo gice abahabonye. Yego. Abakorinto ba kabiri ibice cya 2 umurongo wa 15 kugeza ku wa 17. Kuko rero turi nk'imibavu ihumura neza, Kristo atura Imana, impumuro yayo ikagera ku bantu bakizwa no kubahabye.
kubahabye n'impumuro y'urupfu ibibutsa ko bazapfa, kubakizwa n'impumuro y'ubugingo ibibutsa ko bazabaho. Ese ubwo ninde washobora gukora uwo murimo? komeza gatoya urangiza 17 nyine. Twebwe ntitumeze nk'abantu benshi bafata ijambo ry'Imana nk'igicuruzwa mu isoko. Yego, nk'igicuruzwa mu isoko. Wisubizo cy'aba mugabo murumva aho byahuriye n'icyo kiganiro. Okay. Ahubwo turivuga tutaryarya. Yego. Dutumwe n'Imana. Yego. Turi imbere yayo muri Kristo. Amen. Amen. Igitumye ncishaho gakorasi ka Chibalonza naka nibutse ko guterana ari ibintu bihenze cyane. Amen. Umuyobozi yabivuze. Ejo bundi nari nazindukiye Rubavu, umuvandimwe arambwira ngo yararwaye, kandi ngo yararwaye ari kugenda ari mu modoka, ngo aje kuva mu modoka aragenda, yarazindukiye Bugande, aragenda apanga ahantu kushambure, araryama, ngo aje kubyuka mu gitondo amaguru yanga kugororoka, biranga birakwama. Ndavuga ngo Imana izitkorera ibitangaza. Haleluya. Muri iyi minsi ndi hano muri iki gihugu cyanyu nibwo ndimo kubitekereza cyane. Ndashimira Imana ko wese twateranye twabashije kugenda. Amen. Mwijoro iyo mbyutse gusenga Imana saa 9, ndabwira Imana ngo Mana ndagushimiye ko nabashije kuva ku gitanda nkaza kagera ngomba gusengera, none ko ndavuga njyewe naye yanjye senkade ko ndavuga nijoro ko ndavuga. Reka nshimire n'Imana ko iwacu aho nsengera ku itorero ko mu Minembwe bateranye. Imana ishimwe cyane. Ku cyumweru gishize ntabwo bateranye, ariko ndashimira Imana ko bateranye. Amen. Imana ni nziza cyane. Somye ijambo niryo usomye, aravuze ngo ongera tugendane ijambo kurindi. Kuko rero turi nk'imibavu ihumura neza Kristo atura Imana. Turi nk'imibavu ihumura neza Kristo atura Imana. Impumuro yayo ikagera ku bantu bakizwa no kubahabye. Nono impumuro ya mibavu Kristo yatuye Imana ngo ikagera ku bakizwa n'abahabye. Bibiliya z'ikinyarwanda zivuga ngo abakizwa n'abarimbuka, ni nkuko bizashaka kuvuga, ariko hari haravuga neza n'abahabye. Kubahabye ni impumuro y'urupfu. Kubahabye ni impumuro y'urupfu ibibutsa ko bazapfa. Kubakizwa n'impumuro y'ubugingo. Kubakizwa n'impumuro y'ubugingo ibibutsa ko bazabaho. Ese ubwo ninde washobora gukora uwo murimo? Ninde wakora uwo murimo ubuhagarariyeho? Kandi wihangane. Niyo mpamvu nababaje ngo siri ateme ni yandi. Ninde wakora uwo murimo sasa? Uwuhe? Kuba umubavu Kristo afata agatura Imana nayo ikawurepandre mu isi nk'ipudre igenda igakwira mu isi, ikagera muri quartier imwe igasanga harimo abahabye, mu indi quartier igasanga harimo abakizwa, reka tubyite gutyo, bose ikabageraho. Ninde ngo wokora uwo murimo? Gisubizo kiri hariya twasomye mbere kuri teme yacu centrale ivuga ngo ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Ariko ko tugabura ndagira ngo mbabwire ico muri co. Umugabura w'ijambo ry'Imana niki? Ninde ameze gute? Ni umubavu. Reka mbabwire, umubavu uhumurira bamwe neza ariko abandi ukabahumurira nabi. Uwo niyo muvuga butumwa. Eske muranumvise? Ni munsi kwanza mbabwira hano kenshi ngo dukundane. Iryo jambo ntimurizi ko nza ndiye sisteho cyane. Kandi ndabakunda sindyarya pe. Kandi namwe nzi ko munkunda. Ariko munyanze tivyo ntungura. Kuko ndumuvuga butumwa. Umuvuga butumwa agomba gukundwa ariko kandi akangwa.
sinzi ko munumvise neza. Agomba gukundwa n'abandi babyumva kimwe nawe, bari mu mwuka umwe, bakaza baza hano bacomeka twese maze bakaza bakumburana mu mwuka, bakaza bakenera bya bitaramo byiza. Ariko hakaba abandi iyo uvuze bumva ngaho uri kubacira urubanza, bumva ngaho batonetse, none bishimira amagambo yawe, kuko Bibiliya ijambo ry'Imana twize muri iyi minsi 3 byaravuze ngo uhugure, uteshe, uhane. Nta muntu uzawishimira igihano. Nta musaza nk'uyu wo kwishimira ko mutesha, aranduta. Umusore ugezwe kumutesha ni bizarre. Uvuye iri iwanyu kuraza kuntesha na munagana, wowe uzi umujyi gutesha. Alors agomba kuba bamwe banga umuvuga butumwa kubera izo mpamvu bakamwanga. Ngo kuri bamwe ngo turi impumuro zihesha ubugingo, ariko ngo kandi nabo ngo n'impumuro ngo ibibutsa ko Dezi Imana icubahiro. Haleluya, haleluya. N'impumuro ibibutsa ko bacunguwe bazaja kubana n'Imana. Ariko ngo ku bandi ngo zobibutsa ko urubanza rubategereje, bagataha bakomeretse bababaye. Umuntu wari umurimo agataha yapfuye, sinzi ko munumvise. Ni ijambo ry'Imana rizaryica kandi rizarikiza. Amen. Uwo ryishe burya niwe muzima. Iyo uvuye hano ryakwishe ubugiye kuzuka. Amen. Yego. Kuri bamwe ni impumuro y'ubuzima ibibutsa ko ariko ku bandi nibibutsa uburemere bw'ibyo barimo ko atari byiza. Abantu bo mu mijyi bakunze kwitera utuvuta dutandukanye. Hano njambora nabo nanjye hanze. Noneho jewe na muchungaji hano turashobora guhura na mama pasiteri isize amavuta. Jewe nkavuga ngo no hani sawa vrema, ariko uyu wacu akamerekera yo kaja kuruka ntibibahora. Ntimurabyumva bene ibyo bintu. Twatuntu muze mwiteraho, bamwe tubabangamira, abandi tukaba uko niko ijambo ry'Imana rizanimera. Ijambo ry'Imana rizari impumuro nziza. Nukuvuga twebweho tuzakomeza kuvuga ijambo ry'Imana, tuzahumurira bamwe neza, abandi tuzahura nabo baje kuruka, tuzabahumurira nabi, kuko inzira zirabushanya. Kandi tuba twigisha duhana, ducaha, dutesha. Mwabakozi b'Imana tutaramanya hano mwese mwe, muracahana, muracatesha, muracahugura. Umubavu uruhande rumwe ntugapfe ngo hasigare urundi ruhande. Imibavu yombi igomba gukora, ni ku ijambo ry'Imana ryatubwiye hari ngo tuzakomeza. Rero kiriya gice cyahisemo ngo tuzakigendera muri amasengesho nicawe, ese uzabikorera hehe? Ni ku ijambo ry'Imana ryavuze. Indirimbo twaririmbye hano yavuze ngo Yesu arabaza ngo ninde unkorera none, isarura ko rigeze ninde uri busaruri. Ngumva uko nawe guhamagara ngo ntukigere uvuga ngo ntaco nakora. Amen. Ntukigere uvuga ngo njewe ibyo birareba bariya, birareba bariya. Hano hari abantu bava mu ngendo, hari abantu bacururiza muri uyu mujyi, hari abantu bakorera akazi hanze, hari abantu bakorera bafite za business, hari abantu b'abanyeshuri, hari abantu b'abarimu, hari abantu b'abacuye, hari abantu bakora ivuga butumwa hirya no hino. Aho hose environnement murimo yose, iyo niyo tere ijambo ry'Imana. Amen. Naho niho Imana igutumye. Si ngombwa recommandation ya pasteur. Twebweho tuzakomeza gusenga no kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu. Tuzavuga ngo ntibaguhaye audience,
n'amaterme ndimo kuva hano ngo agatuti n'ibiki nabiki kugeza aho bakarwanira. Ariko ni igitangaza, sinababwiye ngo kuyobora umuntu uri mu nzira nico kibazo. Murwaniye agatutse, abantu binji hano muri Wales nibo benshi kuruta bari hanze. Murwaniye agatuti na munagana ko mbona ariho ari benshi, wasanze bariya ukareka kwirwa uza urwanira hano. Komeza hepfo y'ahandi havuze ugere ku 17. Havuze ngo twebwe ntitumeze nk'abantu benshi bafata ijambo ry'Imana nk'igicuruzwa mu isoko, ahubwo turivuga tutaryarya, dutumwe n'Imana turi imbere yayo muri Kristo. Urakoze Imana igomuje. Reka mbabwire bene da, dukeneye abavuga butumwa batagoreka ijambo ry'Imana pour leurs intérêts. Dukeneye abavuga butumwa badahisha ukuri bagamije kurengera izindi nyungu zabo. Ivuga butumwa rigezeho muri iyi minsi nibambone, mbabwira amateka yanje, mbabwira amakuru yanje, mbabwira aho nagenze, mbabwira ingendo nakoze, n'Imana mbabwire ngo amena ni mutahane umugisha w'Imana. Abatahanye iki? Histoire yawe nkaya yindi y'abagenzi ba Christophe Colomb kugenda bazunguruka isi nibiki. Ibyo se bitwaye iki? Ibyo bimaze iki? Abandi ngo bagatinya kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana ngo badasigarana abanyetorero bake. Ngo nimvuga ko abakecuru mutakimeze neza ninza kubahugura ngo mbagwe ijambo ry'Imana, uwo munsi murirubura mu kanisa riraho hepfo. Iyo mugiyese ejo babazanye muzoshikanaho umunsi umwe muzahura n'ijambo ry'Imana. Cyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo igihe cy'imperuka nikigera ngo bazakubita hirya no hino, ngo bave ku nyanja baje ku yindi. Ngo ariko ngo abantu bamize ijambo ry'Imana ngo bazagenda boye ku ruhande bazacogora. Ibo ntiba aduheze Imana icyo. Haleluya, haleluya, haleluya. Icyo cyicaro ni cyawe. Reka dukomeze umurimo w'Imana, ariko cyo tubwizanye ukuri, tutagoreka ijambo ry'Imana ngo dushekerere. Nta tunyunyuzwa dukenewe hano. Hakenewe ukuri kw'ijambo ry'Imana. Tugende oya. Tubwirana ukuri kw'ijambo ry'Imana. Dukomeze muvandi. Komereza urwandiko rwa mbere rwa Timotheo 6 no kuri 3. Ndashaka kwensita kuri cyo kintu. Ukoresha ijambo ry'Imana. Yego, komeza ijambo ry'Imana kabisa. Timotheo wa mbere 6 no kuri 3 kugeza ku 9. Timotheo wa mbere ibice 3 ibice 6 umurongo wa 3. Yego. Havuze ngo nihagira uwigisha ibindi bidahuje n'amagambo ashyitse y'umwami wacu, nihagira uwigisha ibindi bitajanye n'amajambo ashitse. Bibiliya yari zivuga ngo amajambo y'ukuri y'umwami wacu Yesu Kristo agirwa ate? n'inyigisho zinogeye Imana. Yego. Uwo n'umwirasi utagira icyo azi. Uwo n'umwirasi. Dufite ivuga butumwa riri mu bwirasi, ntibafite icyo bari gukora ibyo batazi. Urwaye indwara yo kujya impaka no guterana amagambo. Kandi ngo abo n'abarwayi barwaye indwara yo guterana impaka n'amagambo. Ibyo nibyo bibyara ishyari n'amakimbirane. Nyuma yaho hakavuka ishari n'amakimbirane, gusebanya no gukekera abandi bibi. Gusebanya no kuvuga ngo uriya si umukozi w'Imana, uriya ni umuyumbu, uriya si umuyumbu, uriya ni umukozi w'Imana, uriya ni ufite amavuta, uriya nta mavuta afite. Ijambo ndimo gusanga muri Kigali ngo amavuta, ese ayo mavuta najahe navahe? Mavuta mugira yahe? Mavuta sinuvude. Komeza papa we. N'impaka z'urudaca mu bantu bafite ubwenge bwononekaye. Ngo bafite ubwenge bwononekaye. Bakamyemo ukuri. Bibwira ko uwubaha Imana aba yikurikiraniye inyungu. Bakibwira ko kubaha Imana, gukingura ikanisa, gukorera Imana, kuvuga ubutumwa ngo bigomba kuba bifite inyungu, amafaranga.
icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kunyurwa n'ibyo ufite. Yego wanguhagarara. Icyo kora mu by'ukuri ifaranga nziza nukumenya Imana ukabifatanya no kunyurwa n'ibyo ufite. Yego komeza. Bizana inyungu ikomeye. Bizana inyungu ikomeye. Erega ntacyo twazanye ku isi. Yego. Kandi nta n'icyo tubasha kuyivanaho. Yego. Ariko ubwo dufite ibyo kurya n'ibyo kwambara. Yego. Nitunyurwe nabyo. Yego. Naho abararikira ubukungu bagwa mu mutego. Yego. Bagashukwa n'irari ryinshi ry'ubupfu. Yego. Bikabangiza. Yego. Nicyo gituma bahomba byose bakarimbuka. Amen. Imana itubabarire cyane. Umuntu uri gukorera Imana agamije intérêt pécunier, amafaranga, inyungu ziboneka zifatika z'amafaranga, uwo ngo yarononekaye tayari mu bwenge kandi ngo ari gukora ibyo atazi. Kandi niba abandi bazana impaka barwanira mu murimo, bafitanye ibibazo by'amatitire, bafitanye ibibazo by'amavuta. Uwo muntu twavuganye yambwiye ati hano haherutse kuza umukozi w'Imana, reka sinumuvuga butumwa hari, ni umukozi w'Imana ukomeye yaravuye mu gihugu cy'u Rwanda, precisement mu gihugu cy'u Rwanda aja mu gihugu cya Amerika. Agezeyo mwitondera ibyo muri kwita amavuta, mwagiye mugura yanyu. Agezeyo abadamu bose nk'aba naba abantu bose barahurura bati ingo zabo barirukanga ngo bagende bakodeshe inzu nini, hoteli nini cyane. Uwo muntu ufite amavuta nawe bamenye ko ariho azakodesha. Noneho ngo uwo muntu naba ari mu cyumba cyiwe ngahariya, nabo ngo bafate ibindi biriho za lanturu ngo amaze amavuta yiwe ngo abagereho. Ariko naratangaye mwe uku ngo bakaja mu byumba ngo bagiye gushaka ngo amavuta ya wa wundi, bagakodesha ibyumba jirani mu isi ya hoteli iruta inzu yacu, noneho ngo kugira ngo amavuta ngo abatembereho. Bavandi jameni kameme turakunda, twavuze ngo dukundane. Mwambabariye mukareka kuyoba, mwambabariye mukareka ubuyobe, mwambabariye mukumva ijambo ry'Imana, mugakurikira Imana, mukareka kwiruka inyuma y'ibidafite umumaro, tugakorera Imana uko dushoboye, ariko tukareka kuyoba. Turi abantu bakuru kameme. Nukuri ngo ingo zimwe zirasenyuka, gusenyuka, umugabo agata umugore cyangwa umugore agata umugabo, agata obligation ziwe zo mu rugo, akagenda agatabanyika, bagaruka bagakorogana n'umugabo. Ivuga butumwa rije gukoroganisha abagabo n'abagore, ni ivuga butumwa nyabaki yo gusenya ingo z'abandi. Ivuga butumwa rije gusenya ingo z'abandi. Ivuga butumwa mu givuga butumwa ryagombye gusana ingo zasenyutse. Yaba yarambwiye ati, iyaza kumbwira ati haje umuvuga butumwa wari uvuye mu Rwanda ngo ashikini wacu muri Amerika kubera divorce zakabije, yunga ingo nka 50 arazihuza, ngaho twari gushimira Imana. Na urashitse urahuhuye n'akari gasigaye ugakuyeho. Ngo abantu bagenda benizo nzira ngo barononekaye mu bwenge, kandi amaherezo yabo mwayumvise. Twihute tuja gusoza. Soma ibyako nako Apocalypse, ibyahishuwe 2 no kuri 6. Nyamara hari icyo ngushimira, nuko wanga imigenzereze y'abayoboke ba Nikola nk'uko nanjye nyanga. Ufite amatwi yumva, ngaho niyumve icyo umwuka w'Imana abwira amatorero yayo. Rekeraho. Amen. Uhagarariye aho ngaho. Turaza gukomeza mu wundi mwanya ushaka wicaye. Afite rino jambo ryarantangaje. Ngo Imana igukunde ngo nuko wanga. Uzi ko Imana nayo igira ibyo yanga. Kandi Imana ari urukundo. Kandi ishimiye umuntu ngo nuko yanga. Kandi je nzamubwira iminsi yose ngo mukunde. None yo ishimye umuntu ngo yanga. Kandi abo yanga ngo ni abantu.
ibintu by'Imana biratangaje. Ishimiye uyu muntu iri torero ngo nuko ryanga. Afite nugeraho wanga iby'Imana yanga, uzawuhaye uwo muvugabutumwa. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Ukwiriye kuba umuvugabutumwa wanga iby'Imana yanga. C'est tout. Formule ni ngufi cyane. Afite abantu baza bashaka kuba bavuga butumwa, bagashaka ubutumwa ngo babujane. Oya, l'évangile c'est nous. Yaba mwari mwumvise, nukuvuga ivuga butumwa sa magambo shira abantu. Ni jewe wakagombye kubivuga butumwa. Jewe ma personne. Naho niga theology, kagira ubutyoza, kamenya kuririmba, kajana amagambo, nzaba ndi kujana matiere z'abandi. Muri kunyumva neza cyane. Ivuga butumwa ni wewe. Mwana yake ndashaka kuba confirma mwese abicaye muri iki cyumba, muri abavuga butumwa. Vouloir ou pas, uri umuvuga butumwa. Watu wote wanakusoma, wewe ni barua. Watu wote wanakusoma, wewe ni barua. Watu wote wanakusoma. Ta na rimwe urwandiko rwangiye umuntu kurusoma. Alors, toi tu as un message, non? Ta na rimwe message yanze ko bayisoma. Urwandiko ruza rwanga ko barusoma. Habe n'abatazi gusoma ruza ngo ni barusoma. Nimba hari ikintu kizaciye expose no urwandiko ruza ruguma kuza ngo ni munsome. Ruka nza mbona MTN cyangwa leta y'u cyangwa polisi bohereza za message zimwe mu Congereza, bakama bohereza umukecuru ribiriya mu Kinigi, bakama mwohereza ki message cy'icongereza gutya. Utazi gusa iki message MTN kamimwohereza cyo akumva nango tidere muri gatoroshi gatibutse akagira uca karema ariko message zayi expose uko ni kumeze uzutibukiraho batagukeneye bakagusoma, ugatibukira naho bagukeneye nabo bakagusoma. Ukugenda baza bagusoma, uceceke baragusoma, uvuge baragusoma. Haleluya! Ngo kuri bamwe turi impumuro y'ubuzima, ku bandi turi impumuro y'urupfu. Quartier utuyemwo uri parfait. Parfait inukira abantu neza cyangwa inukira abantu nabi? Bwana tutembelee sana. Haleluya. Abantu baza nimba abandi baza bagusoma aho ukorera, abo mu wawe bagusoma kangahewe, ariko barashize. Urwandiko message itaziba supprimer. Za message zimwe zaziza wabone takureba utanayizi ukayisupprimer nyine, ariko bakugire gute? Nimba ari wowe papa w'abana se bazakuroze, bazice se ngo bakunde bagira amahoro, bazahotore nyina se ngo bakunde bagira amahoro. Uri ki message kiraho? Abana ko baragusoma. Umugore aza iminsi yose aza kubona ukugenda, umugabo aza kubona iminsi yose, chef wawe mukaza aza kubona, uriya mukobwa uriya muhungu wawe ukoresha mu rugo rwawe aza gusoma, aza kubona ukugenda. Hanyuma twaje kuvuga ngo twebwe ndi turabavuga butumwa, ngo ibyo birareba ba papa Roger, ba papa bariya bari ngo birareba bariya bamaze kugira ngo dutitire mu ikanisa. Ninde wakubwiye ko? Twikomereze papa, tugiye gusoza. Evangile ni wewe. Dusoreze muri cyo gitabo nanone isura ya 3 turashoje. Tuguhai shubahiro tura
guhimbaza ukwiriye gushimwa tuguhaye icyubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushimwa uri alfa bintu uri alfa uri alfa na omega Mungu baraka zangu za milele wewe turaguhimbaza ukwiriye gushimwa uri alfa na omega turaguhimbaza ukwiriye gushimwa soma mwene da gatatu no kuri karindwi kugeza ku 10 ibyahishowe. Haleluya. Andikira umumarayika ushinzwe itorero ry'Imana ry'i Filadelfiya. Wandikire marayika w'itorero akariya karasobanura ushinzwe ikanisa ry'i Filadelfiya umwandikire urwandiko. Yego. Witwa umuziranenge Uwitwa umuziranenge n'umunyakuri wasigaranye urufunguzo. N'umunyakuri ufite urufunguzo rwa Dawidi. Umwami Dawidi. Yego. Wa wundi ufunga ntihagire ufungura. Wa wundi ukinga ntihagire ukingura. Kandi yafungura ntihagire ufunga. Kandi yafungura ntihagire ufunga. Aravuze ngo aravuga aya magambo ati nzi ibyo ukora imirimo yawe. Nubwo ufite intege nke ugaragara nk'umunyantege nke, nzi ko wakurikije ibyo nigishije. Itonde papa tugendane. Zimirimo yawe, zimirimo yawe, zimirimo yawe, zimirimo yawe, zimirimo yawe zimirimo yawe tuzamura ibiganza twubasha Imana tubitekereje. Haleluya! Haleluya! Alfa na Omega. Ndiyo. Iratuzi ngwizi ko tuza tugaragara ngaho turi abanyentege nkeya. Izibibona irabizi. Komeza. Nubwo ufite intege nke Yego. wakurikije ibyo nigishije. Ariko wakurikije ijambo ryanje. Kandi ko utigeze unyihakana. Kandi tuzuhakana izina ryanje. Nuko rero ngukinguriye irembo ngo ngutume. Ndagukinguriye ngo ngutume. Ugiye kuvuga ubutumwa. Nta muntu n'umwe ubasha kugukoma imbere. Agarara papa. Nubwo ugaragara nk'utari umuvuga butumwa. Nubwo ugaragara nk'udafite amavuta. Habariya. Nubwo udafite iriya titire bariya bafite. Ariko icyo wakoze wanambye ku ijambo ry'Imana. Kubera iyo mpamvu Imana iravuga ngo ngiye kugukingurira amarembo ngutume. Apana gutumwa nawe, ngiye kugutuma jewe. Komeza papa. 9. Nego. Bamwe mu bo mwikoraniro ry'abasenga Satani. Yego. Babeshya ko ari abayahudi kandi atari bo. Babandi biyobagiza, babandi bari muri biriya, babandi biyita abana b'Imana, babandi biyita abakozi b'Imana. Iyo bavuga abayuda hariya no kuvuga ni idini ryari, ariko babandi biyita abakozi b'Imana, reka dukoreshe termi hari none. Atari bo. Bazagira gute? Dore ngiye kubakuzanira bakwikubita imbere. Imana ngo igiye kubazana. Bamenye ko ngukunda. Baze bamenye ko wewe ukunda ijambo ry'Imana bigatuma nanje ngukunda. Komeza. 10. Yego. Ubwo wakurikije ibyo nigishije. Ubwo wewe wakurikije ibyo nigishije. Ukanambaho. Nanjye nzakurinda mu bihe by'amakuba agiye kuzakwira isi yose. Agarara papa, agarara nsaba abagabo n'abagore n'abahungu dukubita amashi. Dukubita amashi.
dore ni byiza turi mu kuza gusenga kandi John yatuye ibintu byiza mu gitondo, yatubwiye ngo dusengere umwaka w'2025 twabikoze hano. Ariko reka mbabwire urukingo rwiza. Subira haruguru gatoya ngo ubwo wagize gute? ubwo wakurikije ibyo nigishije, ubwo wakurikije ibyo nigishije, ntusebye nanjye nzakurinda mu bihe by'amakuba agiye kuzakwira isi. Ngiye kukurinda amakuba azatera muri iyi si, kuko ngo agerageza abayituye. Reka mbabwire bene da, vaccine nziza, urukingo rwiza ruruta biriya David yavugaga ngo u Rwanda ruzi gukoresha. Urukingo rwiza rw'ibiza muri iyi si, rw'ibibazo duhura nazo muri iyi si, no kwitondera ijambo ry'Imana. Amen. Iyo ni vaccine ikomeye. Imana yonyine irabivuze ngo ubwo wakurikije ibyo nigishije, wowe ukitondera ijambo ryanje, ngiye kuza kukurinda amakuba agiye kuza. Mumbwire umwaka utabamwe ibizago nowe. 2025 turayisengera nibyo, ariko byanze bikunze ibyago bizaza. Nta mwaka utagira ibyago, ntawo. Ariko Imana izahisha abantu bayo mu mababa yayo mu buryo butangaje. Amen. Rero ngo mwitondere ijambo ry'Imana, mugende mwitondere ijambo ry'Imana, mukurikize ijambo ry'Imana, nayo irirahira ikavuga ngo kuko wewe. Itorero rya Philadelphia yaribwiye amagambo y'igitangaza. Amen. Hallelujah. Amagambo y'igitangaza ngo ubwo utambakanye ngo umere nk'abariye, ngo ngiye kuzagukingura amarembo ngo utume nuzahura nabo, nibo bazaza bakikubita imbere yawe bakamenya ko uri umunyakuri. Kandi ijambo riratubwira ngo bazakugarukira ntuzabagarukira. Kubera iki muri mu kugarukira bariya? Kubera iki muri mu kuja gushaka amavuta yabo iyo baje gushaka yacu? Muri Wales uyu mwaka utaha bagomba kuza gushaka amavuta hano. Amen. Niyo masengesho dufite hano, tiduha tubisengera. Tidukeneye publicité. Oya. N'ubundi nuko dufite abacu bari hanze, kiriya cuma twogikuyeho. Parfait izisaba publicité, ntizigenda yonyine. Ninde uziha motere, ninde uziha imodoka yo kwijana? Parfait ntizigenda yonyine. None si ngombwa publicité, si ngombwa kampanye. Dufite itorero ryiza, muzazi wacu ivi na ivi amaradiyo n'amateleviziyo. Oya, nimukora ibintu bizazana abantu. Amen. Nimukurikiza ukuri kw'ijambo ry'Imana, abantu bazaza gushaka umuti hano, baze gushaka umuti. Ariko nimumera nk'abandi nyine bazaja n'ahandi, kuko ibyo bakaronkeye hano babironka ahandi. Mumeze nk'abandi. Kadusenge. Mwihangane muhaguruke munsange duhagarare twese base. Mwenga bamfasha. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, nitaimba sifa zako mbele ya watu